روج بو کردان تچمانی بکناس سرچاوا صاحبی واروجا قولایی چه نبو براستی جی گلی کرد باب سالای جبوی وی روجی جبوی آزادیو سروکی خه لبر خدان بلکی روجا اول دا گلک تعدجی چه بون لگل اما گل هر تشتا پیش جاوه خه جبوی که او گردای سروکی خنه جبوی ویجی واروجا نها بو روجه که پیروز باهی نها بو فستیوال کی ته پیروز کرن تواهی کردستانی و باجاری ترکیه ملت جده دا کتی سری هاتنه ورا جبوی پیروزباهی و جی کیف خاشی براستی جی ام تخازن کی داخازی وی گلیب جیبین و گالت خازی کی سرکاتی خ آزاد ببه جبوی آزادی ویل برختدن و جی سالا شیستی گلیک دارستانی ورن چیکرن و روجیدن کردار روج تایبت تجاری نیج بیر کرن ساو ساو تایبەتیان وێ ڕۆژێژ بۆ گەلێک کورد چییە؟ یا برای از برای به تبلیغونی سلاف کم واتداری و کجاره یکم هر سال گل دخواست بچه لبلی آلوزین گرینگ در دخستم یعنی اوسا 15 هرم بخوازم بمبان ایرشته کرن گل جی اوسا شخوره ریو ربازه که دبینه که پیروز بکه هکر گل تشتک خواست تهز نکاریل بر بده سکناندر یعنی لازم پرگال دولت آجی هزجی ارتشی بفکرن که هکر گل تشتک خواست نای سکناندر هین برین دموکراتیک هین برین باشتر هین برین راحتر به پیروز کرن نه باشتر به واتداری آویجی دور دای که گل ریو ربازک دی تشتک خواست کسی که گوت ریبری منه روشبوناوی و ساپیروز کرد. امشی جمع گلن. اف واتداریک مزنه. ساو گلی سپاس. تایبەتیا وێ ڕۆژێژ بۆ گەلێک کورد چییە؟ Euro millet ma Kurt itabi top sevta azadiya xo sevta serbuxa xo Euro tabii ki sevta millet ma yeni vatanaka azadiya ma ez piyoneri piroz bumbarekin سپاس راستی رو تایبەتی gelê Kurdê azadiya gelê Kurdê roja برێز temsiliyata Kurda û roja ku em dibêjin roja serokatî û gelê Kurdê azadî roja wan e em dixwazin wî bibêjin û em dixwazin wî çarê Nîsanê ji bo me pir mihîm e ji bo ku roja ku برێز عەبدوڵڵاه ئۆجەڵان هاتیە dinê ev roj ji bo me pir mihîm e pir giring e ji xwe werjî wan gelê Kurd wî serokatiyê xwe dixwazin vê rojê xwe pîroz bikin ji ser navê serokatî li vir pîrozayî çê bikin ev pir mihîm e ji bo me hem dem jî pir dema giring e ji bo wî dema giring em ji hilbijartinê derketin hilbijartin ji bo me Kurda pir giring bû ev giringa em pîrozbahiyê xwe jî standin ji bo hilbijartinê ji bo wî jî hem ji bo hilbijartinê hem ji bo ku azadiya gelê Kurd em îro li vir pîroz dikin daxwaziya me ev ku aştî azadî bi gelê Kurd ra her dem bibe û nasname gelê Kurd çê bibe daxwaziya me ev e spas dikim ساو